нарындын дарыгерине вирус илдети жуктурду дегенди угуп, өзүм эле тыянак чыгардым. Тиешелүү деңгээлде коопсуздук каражаттары болбогондуктан бул илдет кабылды деп. Анан өзүм мына Кытайдан азыр бул биринчи партияга деп Элюстуктан многоразовый респиратор жана многоразовый мындай костюмдарды алдырттым өз үстүн эсептен. Allah sizlerle büyük kurtarımının jana el yüzünden hemen esinde olup buna el yüzü kadar razı olsun, birbirine yardım veriyor. Şunday kıyınçlıkta Allah razı olsun sizlerge daha rahmat.